yitwa Saliou Dia umutoza w'umunyasenegal wagomba kuza mu ikipe ya Rayon Sport nakije kubera ko agiye kujya mu ikipe y'igihugu ya Senegal. Habari tena ninawashukuru Mungu sisi nyote mnapomari tofauti ya nchi yetu na nchi yake. Reka mbaye kazi abantu bari mu bice bine bigize igihugu cy'u Rwanda, abantu bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba burengera bwaryo mwese ndabasuhuje cyane. Mu mujyi wa Kigali sinabibagirwa aba diaspora mwese ndabasuhuje cyane. Ati bimeze bite kuri uyu munsi ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport Munzove kabisa, imyitozo ikomeye cyane, imyitozo y'inkundura bitegura kujya gukina n'ikipe ya Marine Football Club mu karere ka Rubavu kabisa, imyitozo ikomeye, imyitozo y'imbaraga. Ni iki kijya mbere ese ni iki gihari kuri uyu munsi? Amakuru ni menshi cyane kubijyanye n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, hari zandani nyinshi ziri kuvugwa muri iyi kipe ndetse n'ibijyanye n'umutoza mushya byose birahari cyane. Byose ndaje nkuvire muzine muzingo nkubwire buri kimwe, nkubwire se niki kiri kujya mbere, se niki ubuyobozi busize buhaye abakinnyi, ugiye guha abakinnyi nk'impamba bagiye kujyana mu karere ka Rubavu. Byose ndabifite ahangaha ku meza, o icara hamwe kabisa tugenda tuganira akantu ku kandi, wumve ikintu ku kindi ntagire na kamwe kagucika. Banza making ko show ko kanze like kanze subscribe, nimba kanze like na subscribe aho ngaho twaya tugenda kabisa dukubita tubangura turebera hamwe amakuru ari kuvugwa mu ikipe yanyu ya Rayon Sport. Siyo yonyine kuko turanyarukirana no muri Mukeba APR Football Club nayo iraza kumanuka ku munsi wo kuwa gatandatu mu kibuga ndetse n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Byose reka nze tubirambure tugendere hamwe akantu ku kandi. Wabonye ko abasore bose b'ikipe ya Rayon Sport bwa none kabisa kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatatu bose baje mu myitozo, nta mukinnyi n'umwe uri kubura. Aho hera mu izamu yaba ari Pavel Nzira yaje mu izamu, yaba ari Idrissa Kuyate ndetse na Mugisha Yves bose barahari, muri defense bose barahari, ba Emery Bayisenge akaza Ganijuru Eri arahari cyane, nabonye umusore Prince arimo cyane ameze neza. Abasore ba Rayon Sport barimo Youssou Diagne barahari cyane bose, nta musore ntabwo ari gukora kandi ameze neza cyane Youssou Diagne. Hakaza Selombogo Ali Omar kapiteni arahari cyane ameze neza. Abasore bose ba Rayon Sport baje bose, yabari hagati mu kibuga Richard arahari cyane, Richard utyaye umeze neza cyane, wanaje mu bakinnyi bitwaye neza mu cyumweru gishize cy'imikino kabisa. Ndayishimiye Richard, niwe mukinnyi wenyine rukumbi wa Rayon Sport ku munsi wa kane wa shampiyona waje mu bakinnyi bitwaye neza kabisa, cyangwa se kuko Rwanda Premier League yatondetse abakinnyi bitwaye neza bagomba no guhabwa igihembo. Rero Ndayishimiye Richard yajemo umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero iritegura umukino ukomeye cyane, bagomba kujya gukina n'ikipe ya Marine ku munsi wo ku cyumweru. Ni umukino ukomeye cyane kuko ikipe ya Marine ni imwe mu makipe yagiye abagora cyane. Ariko mbere yuko dukomeza duhere kuri zandani ziriwe zivugwa kuri uyu munsi, abujyanye n'ubusifuzi kabisa cyangwa se n'imisifurire. Murabizi neza cyane ku mikino yagiye ihuza aya makipe, ibintu bijyanye n'imisifurire nabyo biri mu bintu bitagiye bivugwa hari umwati byagenze bite, ariko ikintu kijyanye n'imisifurire Ferwafa yahagurukiye ibintu bijyanye n'imisifurire kabisa. Ati bimeze bite rero? Mwabimenye cyane mwire mu byumva hirya no hino ku bitangazamakuru, ariko nimba ari bwukiva mu kazi ibi ngibi bimenye kabisa. Abasifuzi bagera kuri babiri bose basifuye umukino wahuzaga ikipe ya Bugesera Football Club yari yakiriyemo ikipe ya AS Muhanga. Aba basifuzi babiri bose bahagaritswe. Witwa Kwizera Olivier yahagaritswe ibyumweru 5 kubera kwirengagiza amakosa abaye muri uyu mukino nkana, kandi ariwe wari uri hagati mu kibuga, umupira ukaza ukamukoraho, umupira wamukozeho ugana ku izamu kujya ku kirenge cye asa nk'unawushota, ariko ntiyasifura ikosa ryabaye. Rero byahise bimuhanisha igihano cy'ibyumweru 5 byose atagaragara mu kibuga cyangwa se adasifura umukino n'umwe. Undi musifuzi wari ku ruhande nawe Mbonigena Serafi nawe yahanishijwe igifungo, yahanishijwe kumara ibyumweru 4 ari hanze y'ikibuga. Serafi agomba kumara ibyumweru 4 atagaragara mu kibuga cyangwa se atagira umukino n'umwe asifura wa Rwanda Premier League, kuko nawe yirengagije nkana amakosa yabaye muri uyu mukino, aho umukinnyi w'ikipe ya AS Muhanga, umunyezamu w'ikipe ya AS Muhanga yashotiye umupira hagati mu kibuga kabisa, ariko basifuzi bose barabyirengagiza ati nta kibazo cyabayemo ndetse nta nikosa ryabayemo. Yarenze urubuga rw'amahina cyangwa se ikibuga cy'umuzamu, aragenda shota umupira awushotira hagati mu kibuga awufatishije intoki. Abasifuzi barabyirengagiza, n'amakosa abiri akomeye cyane, umuzamu gufatira umupira hagati mu kibuga ndetse n'ikosa ry'umusifuzi umupira wanyuzeho akawushotesha ikirenge cye
adversaire akarinda awukoresha cyangwa se adversaire akawifashishamo atsinda. Kandi amategeko avuga ko mu gihe umusifuzi umupira umukozeho ugasa nkaho werekeza mu cyerekezo n'undi bari kujyamo, abagomba guhita uhagarika agakurikiza icyo amategeko avuga. Icyo gihe umupira arawufata awundi akawutera hejuru bakawurwanira nk'ibisanzwe. Rero aya makosa atumye abasifuzi bose bahanwa, yaba ari uyu Serafi ndetse na Olivier. Abasifuzi basifuye umukino wa Bugesera ndetse n'ikipe ya AS Muhanga, bikaza kurangira AS Muhanga itsinze. Ibindi nabyo ku ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Amagaju Sport Club. Ikipe ya Amagaju yari yajuriye ku kirego, yari yajuriye ku ikarita umukinnyi wabo yahawe. Umukinnyi w'ikipe Amagaju yahawe ikarita y'umutuku bituma nasohoka mu kibuga, bita Rwema Amuza. Rwema Amuza wambaye nomero 27 mu kibuga. Rero ku munota wa 22 ku munota wa 23 yavuye mu kibuga bitewe n'ikarita y'umutuku yahawe, ubwo yarakoreye ikosa Azizi Basane kuranya w'ikipe ya Rayon Sport. Umusifuzi ahita yitamo kumusohora. Rero ubuyobozi ndetse ubuyobozi bw'Amagaju cyangwa se bw'ikipe y'Amagaju yo mu Bufundo mu karere ka Nyamagabe bwari ndetse bwana juriye iki cyemezo burarega Ferwafa. Rero yaje kubigenzura neza, iravuga ati uyu nguyu Rwema Amuza agomba kumara tayari ahubwo imikino 2 ari hanze adakina umukino n'umwe wa Rwanda Premier League, kubera ko nyine niko ikarita y'umutuku n'icyo bisobanuye, kuko iyo karita yo niyo. Rero icyemezo cyangwa se icyifuzo cy'Amagaju cyatewe utwatsi, byanze kabisa, bagomba kubifata uko biri. Umukino wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport, nayo ikipe ya APR FC yari yarekaramye nayo ku cyemezo cyafatiwe bita Ronald Sekiganda, nawe yaje kuba akurwa mu kibuga, nawe yaje kuba akurwa mu kibuga ku munota wa 65 ubwo Ronald Sekiganda yakoraga ikosa umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport, biza kurangira Ronald Sekiganda ahawe ikarita ya kabiri y'umuhondo, tayari ahita ava mu kibuga nawe. Rero ikipe ya APR FC bari bajuriye icyemezo cyafashwe n'umusifuzi, baravuga ati Ronald Sekiganda ntabwo yakwiriye ko yarahawe ikarita y'umutuku, mbese kandi ati APR FC yimwe penalty yariyo. Rero ibingibi nabyo Ferwafa yabiteye twatsi, ivuga ko ibingibi na gihamya gihari, ndetse ahubwo icyemezo cyafashwe n'umusifuzi ari icyanyacyo, natigeze yibeshya na gato, ati yagombaga kuba ajya hanze kabisa, niko byagombaga kuba bigenda. Ati tayari rero ibi byemezo byose nuko byagenze, ubwo abahanwe nabo ku mukino wa AS Muhanga ndetse n'ikipe ya Bugesera, abujyanye n'ikipe ya Rayon Sport n'Amagaju byo byatewe utwatsi ku cyemezo Amagaju yashaka ko wenda bafatira umusifuzi asigaye umukinnyi wabo agakorwaho ikarita, tayari byanze. APR FC nayo sifuzi yagomba guhita hanwa iyo yaramuka ahamwe n'aya makosa kabisa, ariko byarangiye nta kintu ukivuyemo. Ikindi gihe hari ikipe yitwa El Merreikh ndetse na Al Hilal Omdurman zigomba kuba zigera i Nyarugenge cyangwa se zigera i Kigali kuri uyu wa gatanu. Al Hilal Omdurman ndetse na El Merreikh zo mu gihugu cya Sudan ije gukina Rwanda Premier League kabisa, ziramanuka i Nyarugenge kuri uyu wa gatanu, aya makipe yose yo muri Sudani. Ariko ikipe yindi yitwa Al Hilal Wadi Madani Sport Club yo muri Sudani yo ingenzi yazo nayo, kuko murabyuka neza cyane ko ari amakipe agera kuri 3 Ferwafa yemereye ko aza gukina Rwanda Premier League. Ariko iyi kipe yindi yo byarangiye itaje cyangwa se byarangiye itazanye n'izindi, ariko Ferwafa iracyategereje nimba iyi kipe nayo iri tayari kuza gukina i Nyarugenge, kuza gukina ni ikipe yindi, ariko tayari turamenya se ibintu biraza kuba bigenda bite. Al Hilal Omdurman yo tayari yamaze kuba ikatisha, yamaze kuba ifata indege kuri wa gatanu, iraza kuba iri i Nyarugenge kabisa, ndetse niyo bita El Merreikh ziza gukina Rwanda Premier League. Ariko iyi Al Hilal tayari ubwo birangiye itaje, ubwo nyine wenda imibare niwe nabwo yashushaho kubarika neza cyane, kuko yabara amakipe 18 muri Rwanda Premier League mu gihe yagombaga kuba ari 19 muri Rwanda Premier League, kubera ko yari 3 yabisabye. Ariko mu gihe abaye amakipe agera kuri 19, ikipe imwe kuri buri juru ne yagomba kujya isiba umukino ikawukina mu gihe izindi zitari gukina, kandi ngo nta kipe nimwe ari kuzarangiza Rwanda Premier League cyangwa se nta kipe nimwe yarangiza Rwanda Premier League y'uyu mwaka mu gihe yabaye 19 itabonye umukino isibaho, kubera ko nyine amakipe ari giharwe. Ibindi rero ikipe ya Rayon Sport yakoraga imyitozo ikomeye cyane kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatatu, yitegura kumanuka i Rubavu cyangwa se ku Gisenyi, aho amakipe yose akomeye yaba ari APR FC iramanuka ku Gisenyi ku munsi
munsi wo wa gatandatu girabanza ikina n'ikipe ya Rutsiro nimwe mu makipe ajya kunda kugorana cyane nubwo Rayon Sport mu mukino wabahuje kuri Kigali Pele Stadium ikipe ya Rayon Sport yabashije kubanyabika ibitego bitatu byose kuri kimwe ariko nimwe mu makipe ajya gorana cyane. Rayon Sport nayo imwe mu makipe ajya yigora rwose mu mwaka ushize yarayigoye cyane. Marine Football Club araza kuba ari Nyaruge, araza kuba ari hariya kabisa mu karere ka Rubavu kuri stade Umuganda. Perezida w'ikipe ya Rayon Sport yongeye abwira abakinnyi ati akanyenyeri ni ka kandi ibisubizo ni bya bindi, ibihembo ni bya bindi, mugende mudutsindira ikipe mubone amanota 3 tubaterekera amafaranga ku meza. Hangaha nanjye nahise nikangamo. Yongera babwiye ati amafaranga arahari kandi akanyenyeri kajya kiyongera buri munsi ku munsi wije. Ati tayari mwege mugende mutsindira ikipe ya Marine Football Club abundi amafaranga tuyabaterekera ku meza. Ubu prime kuri buri mukinnyi ni 150 gutsinda ikipe ya Marine. Nako byagenze batsinda ikipe ya Magaju, niko byagenze batsinda ikipe ya Rutsiro. Amafaranga kandi bakayabahera ku kibuga, nago ringa bya bindi bavuga ngo amafaranga ngo amezi 5 ngo hari prime batari bahabwa. Ibijyanye n'umutoza guturuka mu gihugu cya Senegal, amakuru hari breaking news ihari kuri uyu mutoza guturuka mu gihugu cya Senegal. Uyu mutoza guturuka mu gihugu cya Senegal obita ali Saliudia umutoza w'umunya Senegal agomba kuza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Bishobora kurangira uyu mutoza ataje, ati impamvu ni yihe? Uyu mutoza ashobora kuba ataze uyu Saliudia w'umunya Senegal kubera ko uyu mutoza ari mu batoza bagera kuri 3 bose igihugu cya Senegal kiri gutoranyamo umukinnyi umwe. Abona ko umutoza umwe ugomba kuba directeur technique mu ikipe y'igihugu ya Senegal. Ati tayari ahangaha ikipe ya Rayon Sport uyu mutoza abimubuze. Nimba ari kubona offre yo mu ikipe y'igihugu ajya kuba directeur technique mu ikipe y'igihugu ya Senegal, nago yabakije mu ikipe ya Rayon Sport. Yusaruidia rero numwe mu batoza abeza cyane Rayon Sport yarahisemo kandi bamaze no kumvikana buri kimwe cyose. Imodoka zagendamo umushahara wa miliyoni zigera kuri 7 zose z'amafaranga y'u Rwanda, ubwo ni $5,000 by'idolari, ndetse n'inzu yo kubamo n'umuryango byose baramaze kubyemeranya n'ikipe ya Rayon Sport. Ariko Yusaruidia kabisa birangiye ataje mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko reka dutegereze tuze kureba se niwe baraza guhitamo ko bari kubihatanira ari abatoza bagera muri 3 cyangwa se tayari araza kurangira n'ubundi yisanze mu ikipe ya Rayon Sport inyarugenge. Bivuze ko kuva nataboneka muri iki cyumweru gahunda ngo ihari nuko ashobora kubaza nyuma n'ubundi nkuko maze imisi mbibabwira nyuma ya derby ya APR FC na Rayon Sport. Murabyibuka neza cyane ko aya makipe navi Rubavu izindi match zizakurikira ko cyangwa se kuri journée ya 7 APR FC rurambikana ikipe ya Rayon Sport muri Kigali Amahoro Stadium ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 kabisa, nuko ibintu bizaba bimeze. Ariko making ashobora ko kanza like kan subscribe 25 kuri 5 reka tube tubicumbikiranga ibindi ni mu masaha ari imbere.